Yes, 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 hello friends, hello guys. Nizere ko mumeze neza kabisa. Tukaba tuje rero kurebera hamwe ese aya makuru nawe ndakeka nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga nta kuntu waba utabonye iri tangazo rivuga ko Perezida Paul Kagame amaze iminsi igera kuri 18 ngo yaraburiwe irengero. Tuje kurebera hamwe ese iby'izi nkuru bimeze bite, se byifashe bite, dore ko hari hanasohotse publicité cyangwa se itangazo ryari ryitiriwe ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu. Ubu rero tugiye kurebera hamwe uburyo ingabo z'igihugu zabyireguyemo cyangwa se zahakanye iby'iryo tangazo, ndetse n'uko iryo tangazo ryari ryanditse rivuga mbere na mbere. Iri tangazo ry'iricuranuro ryashyizweho ikirango cy'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF ryuzuyemo ibihuha nk'aho ritangaza amakuru ahabanye n'ukuri ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu z'u Rwanda RDF. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwamaganye itangazo ry'iricuranuro ryuzuyemo amakuru y'ibinyoma ryabwitiriwe rigakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Iri tangazo ryatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryakeye kabisa, ubwo byari ku itariki zigera kuri 26, aho abantu biganjemo abasanzwe bavuga nabi u Rwanda, batifuriza u Rwanda ineza, ari bo bakwirakwije iryo tangazo ahanini. Iri tangazo ry'iricuranuro ryashyizeho ikirango cy'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF kabisa. Ababikoze banabyitiriye ingabo, bigaragara ko ari ingabo zarisohoye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Kamena 2025, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabwo bwagaragaje ko iri tangazo ari ikinyoma, fake news, busaba abantu kutariha agaciro. Iri tangazo ry'iricuranuro kandi rikomeza ritwerera ubutumwa RDF ngo yasabye abanyarwanda n'inshuti zabo gukomeza kunga ubumwe no kwerekeza amasengesho ku mukuru w'igihugu muri ibi bihe bitoroshye. Ubu butumwa bigaragara ko bwacuzwe n'abatifuriza ineza u Rwanda, busoza buvuga ko ingabo z'u Rwanda zisaba abaturage gukomeza gutuza, ndetse inzego za Repubulika zigakomeza gukora, ndetse na RDF yiteguye gukomeza. Urumva ko abasikama kabisa bashyiramo bwa bwenge kabisa nk'aho ari irya nyaryo, ariko amakuru ahariyo ni uko atari irya nyaryo, kuko na perezida mu kanya yakiriye perezida wa kimwe mu bihugu bya Afurika, bigaragaza ko aya ari amakuru atariyo habe n'aka na gato. Mpumuriza abanyarwanda mwese mwari mwakutse umutima, mbizeza ko perezida wacu ari amahoro kabisa. Abatifuriza ineza u Rwanda ni ukubiyama nta kindi, kuko ntibaba batworoheye kabisa, ngira ngo murabibona. Ndetse n'uriya uherutse